Pemirsa Desa Wisata Penglipuran nampenin penedunan pengerau wisatawan selami bulan puasa. Yening katanya nih wilangan wisatawan kalih kantos tigang tali arahina. Rau makin wilangan wisatawan wantah siu kantos siu sata diri arahina. General Manager Desa Wisata Penglipuran Wayan Sumiarsa Maosang, peneduhan pengerauh wisatawan ritat kalau bulan puasa sampun katah kemargiang, nyabran warsa. Wisatawan sane rauh ke penglipuran ritat kala Ramadan rauhi mangkin akehan saking wisatawan asing katarkayang pengerauh wisatawan pacang muali dedag turninca ritat kala libur lebaran sane jagi rauh. Nampenin libur lebaran sane jagi rauh, Sumiarsa Maosang paketan dane nyageang paket wisata sane mendaging atraksi budaya paketan saking pengelola taler nyarengang para yoanane tias punika ring sajeroning mikelingen pengerau hari raya paketan dane pacang masang hiasan Idul Fitri asa punika taler kabeh destinasi pariwisata dinas pariwisata kebudayaan Bangli Gede Putu Budiastawa matutang yening pengerau wisatawan kalah mangkin tedun wenten wantah ring penglipuran nang taler ring DTW tiosan sekadi kintamani dane narkayang pengerau kunjungan wisatawan mawali nincap ritat kala libur lebaran sana jagirau. Kaninin indik pamidabdab libur lebaran. Budi Astawa Maosang paketan dane sampun ngirim sewal patra majang Pol PP miwah dishub untuk wantu keterptian miwah antarnyane kahanan ring DTW. Paketan dane talar sampun ngirim sewal patra majang pengelola DTW miwah industri pariwisata ring sajeroning rakse keterptian miwah rasa degdeg wisatawan ritat kala libur lebaran. Dayu Swasrina Bali Pos.